nako ile ya bosupa o e tshwamogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone phirimaneng ya Sontaga di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Puso e laola gore bana ba boele dikolong ka labobedi morago ga gore dikolo di tswalwe ka nakwana ntateng ya go gosomana ga dipula. Go tlhatsa ga letamo la ga borone go kokobetse mme le santse le tsweletse ka go tshela noka ya notwane. Mo go tsa metshameko Shedijo Monyai a re boloko jwa gagwe mo komiting ya Women's Rugby Advisory ke kemedi ya modia ya bomme. Ntsele o elela ga Ntebogang Sebetlela yo o tla re neelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse. Patricia Tshobonyane o ranela ka puo e di atla mo thesong ka mogela a bodi amogele. Mothusa Tautona yo re Ndabagaolathe yo gape le ntona wa madi ebile e le mo palamente wa Gaborone Boddington South a re puso e tsepame mo maitlamong a go tlhomamisa gore lefatshe leno le nna le metsi a lekaneng go atolosa mohama wa temothuo ga mmogo le go hetlha motlakase o rekisediwang mafatshe a mangwe. Re Gaolathe o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa toropong ya Jwaneng a rutlepego ka Emmanuel Rapoa. Tebelopele ya baeteledipele ba lefatshe leno ke gore le kgone go atlega mo maikaelelong a konokono a go kgona go itirela dithoto tse di atologileng ebile le tsa boleng go ngoka babeeletsi ba popota go tlhama mebereko ga mmogo le go kabakanya itsholelo. Ka jalo setšhaba se sa toropo ya Jwaneng ya boele karolo ya go goga mmogo gore toro eo e atlege. Batho ba ba remeletseng thata mo tirisong ya ditage ke bana ba rona ba ba dingwaga tse di ko tlase ba ba santseng re ka ba na tse pedi ra ba gakolola ba go tswelela le matshelo. Ga gona lehatsi le le ka hohang le le mo lenyoreng. Lehatsi lengwe le lengwe gore le hohe le tshwanetse gore le nne le metsi a lekaneng gore re nne le temothuo e bonalang re itirele dijo mo go bonalang e le one motheo wa go aga itsholelo epe gope mo lehatseng. General Manager re kopa gore re adimele matloa bodiredi ba ga goromente bo name bo hubile maoto bo le mo go ka lebaka la gone gore ga re itse diemo gore tla nnang mo nakong e tlang. Banni ba itela ka tse di ba tshwenyang mo toropong. Re kopa go nna le senior school mo motseng wa rona mme go ka simolola go irwa dikolo tsa rona tsa di junior go nna di unified. Ke na le mathata a drain ga go safe bana ba unit 3 ba tlhapa mo teng bana ba banyenyane ga go safe ke putse motsele yana gore bogolo e tsamaye ka naga. Batho ba rekisa magunya ba lela tota ka magunya a bone ka lebaka la gore gore ne go na le mantshwabisi ne go kgona go nna botoka nako ngwe o solola gore nya ke tla riana ano go tlala mo ngame mo Jwaneng mme Jwaneng a lebega o kare ke lehilo le le tshelang sentle. Dingwe tsa dikgang tseo tsa tsibogelwa maikaelelo a rona re le dipswana gore ka go sapota banana ga nne one ka gore banana ba helela ba itshenyetsa ditiro ka gone gore ba tirong ba itshietse so a re thusaneng gore re ba rotloetse gore re ga ba bone sekoropo seo ba se somarele. Mo Jwaneng mo re na le mahelo a le mabedi unit 9 unit 10 a re eletsang gore ha nne ditsompelo di re leta a ka ba servisiwa Batswana ba teba bewe lehatsi le ba le bua Batswana ba teba bewe lehatsi la dikereke le ba le bua. E re ka bontle bo itirelwa setšhaba se go etlhilwe go dira ka natla le go nna le seabe gore lefatshe leno le felele le sekgantshwane sa katlego mo mehameng e farologaneng. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Fa re boela mono Gaborone mo maitekong a tsweletseng a go hema merwalela e bakang go tswalwa ga ditsela ka mabaka a go thiba ga mesele ya kgopho ya metsi. Tiro ya go katolola noka ya Segoditshane e simolotse. Tiro e tla lopang 100,000 pula e dirwa ke dikhamphani tse di ithaopileng tsa lefatshe la China tse di gwebang mono Botswana. Tiro e akaretsa go ntsha leswe mo nokeng eo go tswa fela kwa Block 5 go tsena fa Mass Media Complex go fetela kwa sekolong sa Maoka. Go katolola noka go bolela fa go tla thusa gore metsi a tsamaye ya sa kgoreletsege selo se se ka thusang go tila merwalela. Metsi a tseneletseng batho mo malapeng ha tsenela batho metsi mo malapeng hela a dirilwe ke gone gore moalo wa one kana ka ha ntseng a ela ka teng a na dirwa le ke yone noka e le bonang e itsegeng thata ka Segodisane
jaanong go ra re noka e tetse mmu e tetse mothaba e tetse seretse e tetse lome letlhaka ka gore re kopile thuso re mo batswaneng mo dikomponeng tse di ikemetseng ka nosi mme re bone ba China commerce of chamber ba tla go rona ba tsile go kopa gore ba ka re thusa ka re bone ba ntse ba ba dira ditiro tse di mo lehatseng la lona la Botswana. So as you can see, all the equipments working on the site is from our Chinese Enterprises Association. After the meeting with the local government yesterday, we decided to take our efforts to help to clean up all the stock along Saiho-Disani River. And all this project maybe cost hundreds of thousands. Also, we can finish in a week. fa tekodiso ka seemo sa ditsela tse di tswetsweng ka ntata ya merwalela lefatshe leno ka bophara mookamedi wa tsa pharakano senior assistant commissioner Pilane Sebigi o kaile fa mo nakong eno bontsi jwa ditsela di setse di butswe nngwe ya ditsela tse di butsweng ke ya Mamashia Odi Notwane Road kwa Motšhudi le bontsi jwa ditsela tse di kwa Francistown le Kweneng a re ditsela tse di santseng di tswetswe ke tsela ya Jamal kwa Tlokweng le ya Madinare Matsiloje. Bontsi ba marogwa ana tshwana ke gore a tswalwe borogo hela bo gore bone ba nama bo sa tswalwa go tla go fitla gompieno le ha bile ba tla ba kgoreletsega ene le borogo ba bo hariva woko ba zira stroke ha o tsana ka kwa mme borogo bona ka bona bone bo sa tshwenya go ne go tshwenyegile ga o tswa ka Tlokong o batla go tlola ka ga bona ka gore metsi ana a simotse gore a tlola tsela mme go ne go tshosetsa botsama ba tsela mme re ne ra tswala lane le nngwe hela e motho a tswang ka ene mo Tlokong a tsena mo Gaborone ke yone ne na le metsi a bokete mme ra tsamaya re ntse re tlhokometse go itlhelele betla go kotsega maabane re be re ibula yotlhe ha o tsena mo borogo mo bolatelang ene le borogo bo re reng ke bana ba Tlokong ba bogologolo Old Village ne re ntse re tsamaya re ntse re bolibia ditsela tse jaaka ke ne ke bua re ne re na le batho ba neng ba le ho bosigo le motshegare ba lebile gore go ntse gore a go ka fetwa ka paja bono ba tswala bona borogo bo ba Old Village mme gona ba hela bubi ke bona bona re bulang gompie re tswetse le borogo ba go tswang go Mamashia o ya go Odi ka gore le bona bone ke marogo a mabedi go fo le bona ke gona bontsi motla bubulwa jaano hala ke fetsa le ba Notwane go Motšhudi bono bo tswetswe mme bo butswe go kgaolo tse neng tsa tshwenyega hala thata bogolo jang letsatsi morago ga pula di tswa mo Gaborone di ne tsa Francistown mme ke itumela gore mme bontsi bogolo yang ba A1 ke yone gore e na le motsamo o montsi wa dikolo bontsi ba yona bone bo sa tshwenyega mme re ne re bona go Francistown ditsela tse di mo tikologong ya Francistown bontsi ba tsona di ne di tswetswe bona ba tshwana ke gore botswa mme ke itumela go supa gore bo butswe di butswe no gona le gape le tsela ya Tonota Ditladi le yone ne e tswetswe le yona jaanong e butswe borogo hela ka patsela e sentseng e tswetswe kana ga sore ke borogo thata ke ele ya e re reng ke ya Madinare Matsiloje. Tona wa ofisi ya Gatautwana Remo Itemohasa re lefa seemo sa merwalela se tokafetse mo go bonelang setšhaba se tshwanetse sa tlhaloganya gore lefatshe ga le ise lefalole seru se sentseng se lewetsi a re mo nakong eno metsi ya akaretsa Motšhudi le mengwe mo kgaolong ya Kgatleng le Tlokweng e santse raletswe ke merwalela ka jalo go le botlhokwa go ipabalela ka dinako tsotlhe Tona Mohasa yo sa tswang go lekodisa setšhaba re go ne le leso le lengwe ntateng ya diemo tsa merwalela go tlisa palo gotlhe ya matshelo a le bofera bobedi a latlhegileng tateng ya merwalela morago ga go tlhodimela seemo puso e tsere tshwetso ya gore dikolo di bulwe ka la bobedi kgweding ya Tlhakole e le 25. Re itumela go le itsise fa dikolo di tla bulwa ka la bobedi kgwedi eno e thola malatsi a 25. Re rotloetsa batsadi le batlhokomedi ba bana go tlhomamisa gore bana ba ya dikolong le go boela malapeng ka pabalesego sengwe gape se se nametsang pelo ke gore ditamelo tsa rona tsa botlhokwa di kgonne go itsetsepela ka gore phatlalatso ya motlakase le metsi e kgonne go busediwa mannong dikokelo tsa rona tse di sa tswalweng dikokelana le dipatala tse dikgolo tsotlhe di buletse ditirelo le fa gone go tla nna le kgoreletsego fa le fale puso e lemoga botlhokwa ja go sedila ba ba amegile maikutlo mme dithulaganyo di dirilwe ka ofisi ya bomolaodi go netefatsa gore ditirelo tse di nna teng ka kutlo botlhoko re latlhegetswe gape ke motho a le mongwe a tisa palo yotlhe ba ba re togetseng kwa go bofera bobedi go tla mo nakong ya gompieno
dikhamphani di le 16 tsa monogae di tsibogetse go thusa batho ba ba milweng ke merwalela go ralala lefatshe leno le go tla ka methale ya go thusa puso go ipaakanyetsa kgonagalo ya merwalela e mengwe. Setlhopha sa bagwebi ba lelwapa lora Mohammed Ismail ba rotse dithuso kwa ofising ya gatautona monogaborone maabane. Ke letlelese se mo le kae wa bega. Mo nakong e mo go yone lefatshe le mekamekaneng le manokonoko a merwalela le dipula tse dintseng di tshologa, bagwebi ba monogae ba supile ba lemoga seabe sa bone go tlhomamisa gore ba ba amilweng ke merwalela ba bona thuso. E le tsela ya go thusa puso mo maitlamong a go ipaakanyetsa merwalela fa e ka boa, dikhamphani tseo di ne tsa rola ditirelo tsa maranyane tse di ka nnang mosola mo nakong eo go tlhofofatsa go isa ditirelo kwa bathong. Dikhamphani di tshwana le sa Letshego le Tau Grading di ntshitse madi a lookwanelwa difofane a tshwarang 200,000 pula go thusa mafelo a amiwang ke merwalela. Bangwe bone ba ne ba thusa ka dijo, melora le metsi a phepa. Re ntshitse madi a kana ka 100,000 pula a ileng gore a ya mo dithusong tsa lookwane la difofane le di-helicoptera tse ileng gore di tsamaya mo e le gore di checka situation. Those funds can be available immediately for what is required at the moment. Re na le mo di-drone tse ileng gore di dira mo go teng ke thermal imaging kana mo go teng heat sensing mo e leng gore ko dikoloi di sa kgoneng go tsanang teng kana ko batho ba sa kgoneng go tsana teng re kgona re be re flya yone drone ya rona eo e be e le gore re tseela di-image tse la go kana bosigo e be le kgona re tseele di-image tse e leng gore sepe se e leng gore se na le mogote o e leng gore wa harologana lo a surrounding re kgona re be re kgona gore re seno le gore a mme go mo ke motho la re ka se ka ra kgona gore go bona gore motho o le ke mabata ra kgona go bona gore go mo ke motho mo ke kgomo kana mo keng. Although it's small, but we feel like go ka tswa go le go botlana mme re dirile ka jaana batho ba lefatshe leno e le bapalami ba rona. It's been a bit of a revelation. I mean, us as a group, we sat down yesterday morning and Thursday. Re aba dijo, melora le metsi re ne ra nna le tshenolelo ka seemo se mme ra tsibogela go thusa. Cut off. How many of our employees live in Tlokweng? Lephata la ofisi ya gatautona le itlamile go dira ka tsotlhe go tlhomamisa gore ditlamelo di phataladiwa mo go tshwanetseng. Tumelano ya rona ke gore dijo tse le dithuso tse di tireng maabane konteng hela tse tshwanang tsa bo lookwanela di hohane e tshwanetse gore ka manta ga be di seo mo go rona gore tse di tang e be re gona ra tsote tshwanetse di tsamaile ga re bua yana go simola maabane dijo di ntse di phatalatswa mme re ntse re lebela dikgaolo tse di amegileng thata ka gore balaodi ka go harologana ba e leng gore ke bona ba eteletseng pele dikomiti tsa dipuso tsa tshelo ke bone ba e leng gore ba coordinate ba di request kwano rona ke nna be re phatalatsa. Bagwebi ba kgoletse go diragatsa maitlamo a bone le seabe mo go direleng setšhaba. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Banni ba motse wa Kuke mo kgaolong ya gantsi ba kopile go nna podimatseba jaaka go solofetse gore metsi go tswe mo dinokeng tse di dikaganyeditseng motse o a go roga nako nngwe le nngwe. Metsi a wa rela motse a ba ka tshenyo ngwaga le ngwaga ka jalo go solofetse gore monongwaga a nne bokete thata morago ga go somana ga dipula bošeng. Mapodisi ga mmogo le komiti ya dibetso tsa tlholego ba ithulagantse sentle go netefatsa pabalesego ya matshelo a batho. A rutlwepego ka Angela Enosa. Ngwaga le ngwaga metsi a ema mo lehelong le sekgala sa dikilomitara tse di 10 go tswe mo motseng wa Kuke. Metsi a go tlhalosiwa a tswa bokgakaleng jwa bo Grootlacht gantsi di ka re le mahelo a mangwe mme a hela ralla motse o go helela ko sekolong. Morago ga dipula tse di go sumane mo malatsing a ntseng a heta metsi a monongwaga a bokete jo bo tshositseng baagi mme hela ba komiti ya dipetsa tsa tlholego ba re ba ipaakanyetse seemo sepe se se ka tlhagogang. Haralla motse a go heta le sekolo se le gore tota go na le bana ba e leng gore ba robala teng jalo re ha re tsweletse re dira yone re le ka go a channel kana re dira yone mosima o le gore o ka kgona gore wa tse ka bontsi re na dikgetsana tse gore ba mmaile ba dintsi tse be re tla tsa motlhaba re le ke wa go protecta sekolo le tse dingwe tse ile gore di botlhokwa kopanya ditlhogo go bona re ka dira ka tsela ntsi ya mme ala nka re se mo taolong tsa re se mo taolo re tla bonele kwa go tlo re go re le ka go ra hetsela tota ska tsena mo motse ya ba tsena mo routing ya one re le ke ala go ra divert go ska nyana a ba bua tsena mo routing ya one ka ba bua ba re metsi a hela le go dinokentse di go botete ke lebile mo experience ya 2021 me ya no ine ile metsi a nyenyane mo go ya no ka ga matsanto ta ompino
re tsogile ke ra gore ke tsogile ga ke itse gore tota seemo sa go nna ya gompieno a ke a o lebile ka tamaka ke lebile le gone gore seemo sa pula e nile e emisitse metsi mo ditseleng go tswa gone ko ke go tsena ga ke bona gore bo phakela ka moso kana ga tsatsi ga le setse le bothene ya taba gorogile mo Kuke. Setšhaba se kopea go ipabalela. Kuke ke motso e leng gore o kgaoga gare ga Ngami le Gantsi mme gone go na le metsi a mantsi ona a bonalang a tsamaela ko east gone ko east ko a tsamaelang teng kwa ke gone ko motseng jaanong ke na le bogogi gone ga council chair ke na le ba maphata a harologaneng jaaka re supa gore noke e a elae maruki a lona a supa gore a e tla tlo oketsa metsia tota hela ke sone hela seng ka se buang mme ka ba ka supa gore ga re tswa re tla be re boela ko motseng ra go ipaakanya gore re tle re kgone re tsibose baagi bone ba Kuke gore re ka ba sireletsa jang. Le ha gone metsi a hetaga ngwaga le ngwaga seemo sa merwalela bošeng se tlamile gore go tsibogele seemo le go gaisa lekoko la bana le seabe ba ba harologaneng go akarediwa mapodisi masole ga mmogo le ba moepo wa Sandfire ba gone ga se le maiteko a go somarela matshelo le dithoto. Angela Nusa, Botswana Television, Kuke. Re sa le tona wa tlhokomelo bana le thuto go tswa kwa Modimeno no Kgafela Mokoka o tla tsoga bua le setšhaba ka nako ya 10 mo mosong go lekodisa ka fa dikolo di amilweng ke morwalela ka teng. wa itshosantsho di bedi gantsa Botswana Television ra tswelela e re lentswa metsi a kwa letamong la Gaborone a fokotsega go santse go le diphatsa mo banneng le dikgwebo tse di mabapi ka jana le santse le tsweletse ka go tshologela mo nokeng ya Notwane se se tlhagisitswe ke tona wa metsi le bonno re o nnetse ra mogapi jaaka na ile go lekola seemo sa letamo leo mosong ono ba khamphani ya metsi ba tlhalositse fa selekanyo sa metsi kwa letamong la Gaborone sa fokotsegile ka 2%. Monica Setshwaela wa bega go tsere malatsi a se kae hela gore letamo la Gaborone le le mo selekanyong sa 35% le bo le penologa ka mabaka a pula ya bošeng e bakileng merwalela. Mo nakong eno ba khamphane ya metsi ba ka ya ha letamo leo le itemogela phokotsego ya metsi ka 2% mme hela le tsweletse ka go tshela mo nokeng ya Notwane sengwe se se santseng se ka baya banni le dikgwebo tse di gaufi mo diphatseng. Le se ka la khamala diete di a go godimo le re ao ya nne ka re la go tsa selete la go godimo ka gore ha ke ne ke bua sentse re solehetse gore go nne le go tshela mo gongwe gape ga matamo a manyenyane a tshelang kwa ya no ke solo re Batswana ba se ka ba tsa gore gongwe go iketile hela go a hela la seemo se lebegeng ke te sa ritibala ka go lebile metsi a ka tswang a le mantsi ka teng go santse go le diphatsa gore ba boele go wanne mantsi a teng go tla re rotloetsa gore bana mo ba itse ba boele ka gore re ntse ra sekaseka le ba re dirang le bone ba National Disaster Management Response Team re se lemogang ke gore letamo la Nnywane le le gore le sala gone a maphakane le mo 103% mme le oketsegile ka 2% gompieno tsamaya mo 105% go ra re gona le koketsegonyana ya metsi a tsenang mo Nnywane se se supa gore metsi a tsenang ga lona a ta oketsega mme re bona ke tona ntse a fokotseganyana e reka dipula di santse di solofetswe khamphane ya metsi ya re setšhaba se se ka sa tshoga ka go itshetela kgotsa boleng jwa kago ya letamo ngwaga le ngwaga re inspecta letamo ra le maintain re dira gore integrity ya lone kana boleng ja lone re bo somarela go tlhalosoga ka mabaka a ditumalano le mafatshe a sele go leka go tshegetsa metsi go legolo gongwe e se kgang e mothofo ka jana metsi a tshela kwa Limpopo ra le tumalano e bitswang go te Limpopo River Basin Commission Limpo e leng gore mahatsi a e leng gore go ba bitswang go te riparian countries a e leng gore noka tse di tsamaya mo gone ba na le tumalano gore ra o tsamaisa jang dithulaganyo tsa nokai a kwa kgana metsi otlhe ka gore le ba go pele ba a tlhoka le rona gape re na le dikakanyo gore ha metsi a ne a ntse a tala re sa tsee otlhe a bo sa face water la mangwe jalo a tangela e le merwalela ya la tswakwa gongwe re dire sengwenyana se e leng gore ga re ka aga ko tase e le letamogela e leng gore le ko tase gongwe go ka re thusa mme mo e sentse e le mo go teng ke brainstorming.
Setšhaba sa gakolotswe go tswelela se ithokometse ka jaana letamo le le santse le tshologa. Monica Satshwaela, Botswana Television, Gaborone. Bodirelapuso bo lebanwe ke dikgwetlho tse di farologaneng go akarediwa tlhaelo ya diofisi le matlo a bonno gareng ga tse dingwe. Le fa go ntse jalo go na le dikgwetlho tse badirelapuso ba ka di rarabololang ka bobone. Se se builwe ke mopalamente wa Natagweta ebile le mothusa tona wa botsogo Re Lorenzo Okeditse ka Labotlhano fa a ne a buisa phuthego ya badirelapuso kwa SOA. Rutlepego ka Therim Akgweng. Go baakanya mato le diofisi tsa bodirelapuso go duelelwa ga ditirelo tsa nakwana ke dingwe tsa dikgwetlho tse go bolelwang di ka rarabololwa ke badirelapuso ka bobone. Go ya ka Re Okeditse dikgwetlho tsa mofuta o di ka rarabololwa sentle ka nako fa madi a le teng mo maphateng. Ha e leng gore ke mathata a rona ke ha e leng gore ga bona madi o ya budget ya go dira. But the times when you have a budget but you won't do it because it's not your problem, because you don't like officer so and so. Drivers, cleaners, the grounds, we tell them how much they do trips and they do overtime, they do things. 2, 3, 4, 5 months, whatever do it. Toropo e nnye e tshwanang le SOA e na le palo e nnye ya batho ka jalo go abela batho ditsha le fa ditamelo dingwe di ise di goroge kwa go tsone ke sengwe se se ka dirwang go leka go rarabolla lethoko la boroko mme gape e le sengwe se se ka thusang go tokafatsa itsholelo ya toropo e. Said to them, tona ha e le gore ga lena madi a go savisa ditsha tsa go SOA, it's okay. Change the land tenure system, allocate about by direct, so that those with money, back up for now, what I would think. Make it or retire post April. On the clarity of the bangwe ba ba neng ba tsene phuthego e ba ne ba ntsha matshwenyego le maitemogelo a bone. Go na le provision ya a special leave e leng gore go e ka re le ba direlapuso. Ra ka e kopa hela nako le nako mo ngwageng. Gore go ngwe le rona re go itirela tsa matshelo kana ga re nne le ruri mo bodirelapuso. Ngame go ngaka to re bidiwa go tena teaching staff. Go ngaka to ga re duelwe di overtime. Ha ke bua jana re kolutiwa di overtime tsa last year from February up to date. E le gore bothata ke gore re bona bothata e bodiredi. Bone go tshwanetseng go dira di overtime tsa rona ka nako. Madi a tla mo routing ya di overtime a boya heli. Resa duele. Pata go gore ba ba kolutiwa in this room mo dira di palo la bohle. Where there's money, let us commit for within the next 2 weeks we will have paid them, because gaps the will problem again. No one can solve the problem again. Diphuthego tsa mofuta o di tla tshwarwa gangwe le gape maikaelelo e le go uta matshwenyego a badirelapuso le go baakanya tse ba di tlhokang gore ba berekele mo diemong tse di siameng. Therim Akgweng, BTV News, SOA. Batho ba feta 104 go tsweng gantsi le ba le 496 go tsweng motseng wa Dikar ba baneng ba fudisiwa mo malapeng a bone mo bekeng eno morago ga gore malapa a bone a tlale metsi ba letse ba letleletswe go boela malapeng a bone. Se se rurihaditswe ke mokwaledi wa komiti ya dibetsa tsa tlholego kwa gantsi ya Dr. Boitumelo Molefane yo reng ba netehaditse gore malapa a babalesegile gore beng ba one ba ka boela kwa gone. Rutlepego ka Angela Enosa. Malatsi morago go tshabela metsi a neng a tletse dijarata batho ba ba hitileng lekgolo go akarediwa bana ba letse ba hilwe tetla ya go boela malapeng a bone go lebile gore malapa a setse a phaphaletse le yone pula e emisitse go tshologa. Re ba busetsa go ya ka thulaganyo le lenaneo lone re sena go nna re bona gore nyamme o re heditse ka assessment, so ga re ba tseegela ka mogoro re ba tsa ka bongwe ba re heditseng ka assessment le bone. Re ithutile go le gontsi tota gore go simolola hela ka ha gongwe re rutang batho ka teng gore ba gejang mantlo a go tlase thata ke bone bothata gongwe re seka le sekele gone dipeo tsa rona ka gore o itlhelele gore dijarata tse dingwe di beilwe ha e leng gore ba ditso ga ba supa gore go kana mme ka tlholego hela e ne le molapo kana ile mogobe. Ka thuso ya Mhama o ikemetseng mongwe le mongwe ya gae ka mophuthelano a dijo go ba tshegetsa mo malatsing a tlang ga ba santse ba ithulaganya.
In total, we have 1,464 people affected by the floods. Mo khaolong ya rona gantsi. Mme ha re isa ko di householding ke 300. Jaanong tota tsatsi la gompieno ke go ba busetsa ko malapeng gore ba ye go tsweledisa matshelo a bone morago ga yone tiragalo. Ba senyegetswe ke dikobo, ba senyegetswe ke diaparo. Ga rena go ipona tsapa go tswela re ntse re ba kopela dithuso le go ba lekola mo malatsing a re tabo re ba bile ko malapeng ra go tswela gongwe re ntse re kopa bo maboipelo go ba rona gore ba ba etele ba thomamise gore ba kgonne go setla le ha gone santse bana le ketsaetsegonyana mme hela gabo motho go thebe phatswa ba puso ba setse ba re thusitse gone go ga go ema metsi ba tswa go gopa metsi yana metsi a setse a khadile ka mo ke le boga modimo a ke ile ka ko lape ke ithetse le gore go omile gone ko lape hilwe dijo ka mo ke le boga dijo ba bangwe ba rona pula e tsere dijo e netse go metsi mo malape ka go harologa lekoko le ne le mekamekane le go thusa setšhaba go ba inola mo merwaleleng la kgoletse tiro e ntle e ba e dirileng go netegatsa ga batho ba tlamelwa le matshelo le dithoto di babalelwa. Angela Nusa, Botswana Television, gantsi. o e tshose ba ka jaanong ke sa tsa metshameko ntebogang sebetlela o eme sentle. tla ke go leboge wena o lebile samoka mo tshwanetseng ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang tebogang sebetlela tšheledo monyai a re go tlhophiwa ga gagwe jaaka leloko la Women's Rugby Advisory Committee go ya go thusa go disa kemedi le gore lentswe la bomme mo mererong ya metshameko wa rugby le utlwale ka jana ba ntse ba saletse kwa morago go tlhophiwa mo ga monyai go dira ditso ka le motsana wa ntlha wa mme go nna le leloko la komiti eo e tlhophang maloko morago ga dingwaga di le 4 go tswa mo mafatsheng a roba bongwe go rala Afrika a re utlwe Pakostreke ka pego. Tšheludo yo golagane le motshameko o e le moithuti wa lekwalo la bone kwa sekolong sa St. Joseph's College o solofeditse go bereka le maloko a mangwe mo komiting eo go tsholetsa serodume sa bomme. Right now what we are trying to do is go leka go mentora bomme ba ba tshamekang le the admin side of it. We're trying to produce quality female coaches, quality female MOs, quality female medical teams. Lefatshe leno le na le sebaka se selele le sena setlhopha sa setšhaba sa bomme sa rugby. Seemo se motshameki yo wa pele wa ditlhopha tsa UB Rhinos le Cannon Jaguars sa ikiteileng ka thupana go se fetola. Right now where we are at, we trying to fix things. Re leka go tokafatsa seemo seo ka go tla ka metlhale ya go anamisa motshameko o. Segolobogolo re itebagantse le bomme ke dumela gore go tlhophiwa ga me go tsile ka nako e maleba ka ke tla dirisa sebaka se go ithuta mo go ba bangwe gore dilo di tsamaisiwa jang. African countries, how to implement certain projects that can work for us. Captain yo wa pele wa ditlhopha tsa setšhaba tsa 7s le 15s o solofeditse gape go thusa mo go anamise motshameko o go tswa kwa moding ka go ka ngwa ka batshameki ba botlana mo dikolong go inaakanya le motshameko wa rugby mono gae. Go botlhokwa re nonotshe our development side re simolola hela from schools. Like I said, if you are following rugby o ta bona gore go busy ka get into rugby where we move around schools, reintroduce rugby, to young kids. The team di tshwana tsa bo Hawks, they have development teams ba tsa bana ba banyenyane from about 3 years all the way up to 18. The team di tshwana bo UB, the team tse dingwe they go to an extent of go adopt a skolo, let's say gongwe a junior school and baba train. E tla re kgwedi e tlang e roba bobedi lekgotla la Botswana Rugby Union le tshegetse bokopano jwa lone jwa ngwaga le ngwaga go tla ka metlhale e farologane go godisa motshameko wa rugby mono gae. Pakostreke, PTV Sport, Gaborone. a re leba sa mabelo a dikuta sekgantshwane sa mono ga e Ross Branch o feditse tikologo ya ntlha mo maemong a borataro mo kgaisanong e tsweletseng ya Abu Dhabi Desert Challenge e le karolo ya bobedi ya World Raid Championship.
lebelo leo le fentswe ke monna wa ko Spain Toshas Carreño wa Honda Monster Energy HRC ka nako ya 2 hours 54 seconds a sala morago ke wa America Ricky Brabeck yo le ene e leng wa setlhopha sa Honda. Branch o fetsa jana a saletse morago ka metsotso e le metlhano le disekonte di le boroba bobedi ka kakaretso. Tikologo ya bobedi tla tswella ka moso jaaka ba tla bo ba taboga sekgala sa 302 kilometers mo toropong ya Masereire. So end of stage 1 and it was a weird stage. You know, not take. Ke sa tswa go wetsa stage 1. Sengwe le sengwe se tsamaile sentle go ne go sena bothata. Ke itumela jaanong go lebagana le stage 2 ka moso. Happy to be here and put in a push, and my body's feeling okay. So looking forward to the rest of the week and just try and keep it on 2 wheels and have some fun. Diwela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela o lebile sa moka go eme sentle gore gakolla tse nneng di digoga kwa peleng. Puso e laola gore bana ba boele dikolong ka la bobedi morago ga gore dikolo di tswalwe ka nakwana ntateng ya go gosomana ga dipula. Go tlatsa ga letamo la Gaborone go kokobetse mme santse le tsweletse ka go tshela noka ya notwane. Fa mo go tsa metshameko Tshedido Monyai a re boloko jwa gagwe mo komiting ya Women's Rugby Advisory ke kemedi ya motia ya bomme. Wa tsena kwa bosipane re go tshwaretse hela di le ka lona le rona thulaganyo ya tswelela. Betsu madume amagala se mosola pilisediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pula gatiso mosono kana kwa borobedi se se latela masoma marataro le bongwe ko Savuti Wildlife Camp masoma mane le bone ko Maqui Wildlife Camp masoma mane le bobedi ko Dupalme Farm masoma mararo le bobedi ko Khwai Wildlife Camp masoma bedi le bobedi ko Baipidi Primary School some le bosupa ko Chobeje SS le some le bone ko Sepopa Primary School some le bobedi ko Mau International Airport borwa bedi ko Qadi Wildlife Camp bosupa ko Makakung Primary School le marothodi ko Jwane Med Station. Sonto sola pisana kwa gompieno supa bona maru mafilong ka bontsi a lefatshileno mme ile mala mehudi bona la e supa bona le kgona la maru ya ka duma kgotsa ka nisa pula se gonjono mo mafilong mangwe a lefatshileno mo gola ka mosogone maru a thiba mafilong ka bontsi a mo bokone le bothabatsatsi jwa lefatshileno mme mafilo a go borwa gone go thiba ka bontlhabong re tse gape le kgona gale a pula a difogadi ma mafilong a dikgalo tsa gantsi borwa ba go tlhaba khatleng kwene le gare bokone bothaba le chobe mme pula e ta phatala le mafilo a kgaolo ya Nghabe mo mosong go taikutatsa go le bothito ko kgalagadi le borwa ka sekeng sa lesome le boroba bongwe ha mafelo a mongwe ka bontsi a lefatsheng one go taikutatsa go le mogote go tabole magareng ga masomabedi go eng go masomabedi le bongwe mafelong ka bontsi mme mo tsekolong gone go taikutatsa go le bothito lefatshe leno ka bophara ka sekeng sa bothito sa tabo magareng ga masomabedi le bosupa go eng go masomamararo le bobedi mme fa re bela toropo dingwe mo borwa jwa Afrika re fetse gona ga la pula ko Manzini le Maseru mme marata thiba ka mthong ko Qebega Johannesburg Appington le Cape Town re se khona gala pula ko Antananarivo Beira Harare Lusaka le Windhoek marata thiba ka bonthamo ko Dar es Salaam mme ko Blantyre Luanda le Kinshasa gone re se khona gala ya pula ya difo le dikgadimo nna ke le tshwaretse go le ka lebetso go sa tipolo api a nne poroko. Family Feud Botswana is proudly sponsored by FNB. Coming up on Family Feud, two families compete to name the most popular responses to a survey of some simple questions. The answers are locked into our game.